Baba no tubokethera watanirite na batu kan kuwatweni kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu yana tukuthuranirite kiri Nteto cietu utuku baruari Mutongere wa Thitango kuria ruangiro borisi kunekania riboti yo chunkuni bwa ndani ya sniper uria tongere bomeiro bakurio chunkuni bompe buthithike kendo na kioto MC Bameiro kuria kari kwithira bakiure ciuri be barabara kuma kiringa bana no tunanekanire mbete cia winji barabara kiri MTF Gwatano ya ciari nthi urune kuria skulu cia primary itekareme na certificate cia na barabara tirikiti kuria BC barabara ikiti KCPE Kirima kareka 2023 turimurika bitie kongaramo ya uturo no guluko ku finance bureau ya tumira azimio bareta maandamano ne bakithethera mukenya wa kawaida Betawa Mutembei Edward munaitwa mathithio tukuborware ni Maureen Kome Ruangi rotongeria thitango cia mwingi ni ruritie munene wa borisi nthi urune kwithira kinekanira file yo chunkuni pokorwa ko muthiani sniper kirubisio mbere ya ntuko mwanja itathira UDPP yuite muthwaniri wa mbere Vincent Mureithi Kiremi ore wijekene muno ya supu meoro akinitho koti ya Kiambu tariki 8 mweri yukenda witithana mbere ya mbare nkuluki ndibethirite bakiwo kuringana na wira mantu yitithana mbere nibabwithiti timu yo chunkuni njuru bara bakethira baitithana mbere ontubo kenda kioto kithira kikionekana no roka watu wakayukirwe tarire rito ria kiwatho Kaitiono kwa MC wa MBC na uritie baraba umutumira imakania na bakwirikana ne boborwere Daniel Sniper kwithira ba muyukeno ntowe atina umu na arik tayari kwaririo ntubon kulokie wete ntuku ya njuma kumeki kukethira kwina maromba ya kurombera mututi Daniel Sniper mwena mutiyo wawe MCO wete kaiteneka athwanire betite na mbere wikirwa mpene na athwanirwe baba kethira bayikirwa mpene kulokie kuringana no chunkuni bora betite na mbere na atubo chunkuni na bethirite baitumona wingi kenda wetithio ntubu na mbere no tira Sniper na kuona kioto kiawe tuku njuma aoke tuena kento keto rikwa mas na no e fancy drive kana changa mbesa no ntubu na ba Sniper na ku view mwiro Sniper muntoro tona Sniper bara tesero no oro wa muntoro tona Sniper mimi wazana na rutoro metho no ta muona njuma kienda bara tutumana kinoru saa 3 asubuhi mbere yuko mangeti na wadri mamwero wa yolelia ogu maromba torombere Meru County na Lens County nonto wa go nto bara kumani rundu bya kworwana to basindethie kwe mungu ndo karibisha muntu wenda ndena Meru mzima kuma egembe is na kumetwe kuma mawa kuma Meru yonde tutri manaiki na rugo na tent cia kwana antu beye kwena maraya bangini antu betu bonde ma pastors ma batre na nya Islamu ba county mzima be kana torombera mwere yura na to yorombera to zogere ke mochari twethika Sniper nya mweri wetano kana mweri wena tutena nayo muthika mwanga to make sure Sniper yuko meri nyene baraba morore bonde bagetha benchera DCI ndeba chogere nkatho cia nkuruki sana na muno ngirika na CS wetu kindike mashimo kindike manto ya bara ya pushi tantu ba no bwana nto Sniper atari na kintu atari nya na 10 so antu bwa mwana nyake otewa paki akare mbitika na akare kurewa ote muntu amushugulikira lakini kideke investigation and DCI nguba chogere nkatho na nyotho are am told danyanya bange bombere go yakoba inge site na investigation ne bonkwa ndagora antu akebeto boreria DCI na manto ya sana na nyoga tha gore wo Meru County ndenda with a lot of authority non to yambe sti number 1 utonge kuo ubonka muntu otumegere kubodira Sniper bo ata kama nani will face the law na baraba amoroere bamwe wati thank you so much no tukomenya oro mwitere kuma mucina watirwe na nyandere boro etoro mutakwete na rawatirwe echo na ingubo fununu nyowa ngwambu omoroere ro na yukirwe so ndenda guote muntu geba muti oyo na gikuke Sniper kigetha kikuo kia otoma Meru seto free otoma goro muntu ngo kwa Christmas yo korwa ala bantu bange botisana ingubo kona list yekuo ange kwa bange to MCA genda borwa unda round number 6 waketha no rana ambira royo wete garame temanyukwe namba 2 yako muntu ria me Ithatu wenda wenda kuruta muanga ntetere Sniper no tuno wondie kwa myamwe na siasa te kwenya njirage
mwana sita wa skuru lakini muntu wege based on ndio ntongeretie wa mutonga akiara unde MCA no rumande bunkwenda kuwa no te muntu ogire kuo ende ora list ya kwenda kwa MCA kenda ngana bange bana na ngai bonde ne ikwerekanete mbere Christmas yekinyoka tatu sniper iko yake grand amplifier ikwerekanete antu batatu ka on assembly bataba tukora sikuku wewe ni nani Romano mwetu ande mura kuntu muchoro kwa lakini utumia kuronga mwana akwite mwana muntu otiete mwana mwaka mwa yake ele wambere kuwa ngatu ku enjoy kuo no ketha no kuo kwete ibwate Romano ende ndenda over cushion oketha kwa muntu kwenda hukumia ikuke sniper siasa weke siasa kando 2027 akaya kungana mantu siasa. Musiasa Jacob Mantelino retianto bareke otambia Nteto itina wo masigi ko kya Daniel Sniper no ntubo bomba kwa tangaratania chonkuni bura bweti tena mbre bone nyuma ya Nteto kudhiulunka mitandao neti kure dhoni rubawati kumania no ntubo kuluki Mantelino retiro angro chonkuni kubudhi chonkuni bona mpwe na braba kawate kana bedre bakyukirwe talia dake wadho Nicola Chabari ayana chikinya Sniper ore kuesa tande na kora koke ata ore ata etire uaringeru bari na rukirero ntuku ibarokete kuchat na Mteto supu omeoro kuma ntugo eno ya Jumamosi tariki 2 cha mweri wa Disemba mwanka muthiro ntugo era Sniper kwerekana ire aetirwe ni antu baba mwetire mwanka kora agwake manto imaithirito makiruthika maingi emono the culprit barabe thirito ben Sniper aeta kura mwanka amwere gwake waya kwithirwa cibitare ya Marimanti ore mochari ukirekana ati gwatetwe entere ino ocha atharaka na ito kwenda kwera Professor Kindiki na tuthigirire boya pio akeya kureka wananchi bekira sheria njarene cio twanjiria kwa akti anto baebuthurania abaingi bonthe bakithetagira kioto oge Sniper ikithiro gikionekana mwanka kinya ntugo ira mwiri gwa Sniper gwagiritwe kuma amochare ya Marimanti wathire na mbere na kuthingatirwa ni antu obaingi bonthe bakiromba kioto oge Sniper kionekane. Justice for Sniper! Justice for us! Justice for Sniper! Justice for us! Mwiri uju wakinyithwa amochare ya asibitari ya Mao Methodist na ende mwanka athaino no akuore antu beto bamero iturikenie Sniper atithikwa mwanka justice yawe ye served na kinya ntugo charuarua kwairekana ati kuri na antu bagwatitwe enonto bakuringithanwa na gikuo ge Sniper no ende mwanka athaino kiragi korombwa ni antu ibatigane na kwaria Nteto batae na oma abwachio nikenda gutigira uchonkoni ibukurutheka na njira yagirite mantu yatu itwetere tureke na siasa kego na siasa ayo bara bakuthetera Sniper bamuthetere bakiwa akiake noneke na bara batikwari nyabo ito ba ekanyago bakire batikwaria lakini tukaminya uma mbere ko hivyo mbenda kwira amiru twetere tuminya uma uteye kwaria Nteto itina tutina mengera uma bwacio dise ainkomia bagatwira ukue muno kundenda kuriomba amiru betu na antu bara bonthe bandika mitandaone betho bene okiriria batikandike mantu batikuminya mwanka twetere tuminya uma tominya morwani no riu tukanjiria kwaria tominya no oro Sniper tukaria no twina tunyona twakwithetera hivyo nkenda kuromba tutikandike mantu yomba kwita kinyume na ushunguzi burabo kuthithwa kuringana na Jacob Mantere aliuga ibwego mariru bukonekana akiromba na mababitha abandi ciae ibathina mbere na kurutho chonkoni ibugano na gutigira o mabungwa bukomenyekana nikenda baba kuringithanwa na gikuo gia Sniper pathuchirwo matagaria magano enda muno twe rwangiru kanya neita na twetere ko Sniper rende na kwire datu tieri kumia no amorwere ndenda muno amiru twayane time na dise na watu harakishire kenda inya familia yomba kwetho ene itarere yara kurukia mwendo wo ebyo nkenda kwira dise ai batubwithire na haraka batubwithio uchunguzi bu na tuone antu bake watwa kenda tuminye baborere Sniper Kumagebe North Petan Class Chabari Mukadite wa kamiti ya kigina mbunge ya kaunti ya Meru Mutethi Kibuku aruwa kuti
kariwa Meru batire kwithira kiure ke barabara kiri MCA akiarira interesi abo Central MCA wa municipality ariwa Kariba County unani batire kure chuire be barabara bona ite kwenjo kiri wondi chio nonto kavana nayo kiri mbesa chio wondi fana kunenkanira kiri MTF miadie ni watimbaru ni MCA wa Buthuku chiwe ya Ithatu Douglas Mutea na bele bankuloki kwera siari kuri ngavana kiure ke mantu igi mbasere ni onto kire thirikari ya Kawira arungamire bo wandi ni bo wonda admin ni bo barungamirite kigena ke mutugi kare aina chio nkoloki akiariria Kariba Buthuku Central Karebu Mutethio ura ni MC wa municipality na nowe mukarigito wa kigina kiri bunge ya Meru bare ni MC wa uko Douglas Mutea ndira bakuguna ikundi kya kirimene na kigina ga chiringi ngiri kana rimwe ni baba itene na kubonera kaunti ya Meru iri raiji na kiambere gya kuga ni akariba benda kuthondekerwa njirira chithukangitha iji kumane na mburere iriga kura bethire bakirigira ngabana mwangaza bathithirie chona TMC wao mbecha cia barabara bugetia Mutea na unini muntu ombecha sawa sawa ntu betu nuntu ngavana na ajukirie mbecha cia barabara ikia naro na tumwire inyathiribu mwendete nkumei mwe kuruja babwe ene yatukamwira uma bwe bwende ikugwirwa bwenda uthura buthithia atia na uni nte bwere ncha kugwirwa ende ankabwira o konjira enu ire thukie ntura bukeja bwitia Mutea bugetia o nuntu mbechi chiretere na chokeria ini bechi chiretere na Robin eu yoma kide kigina kia mbasare karebu aduga milioni 3 wandi nicho chiagerwa ni wanda administrators mwanka muthiru na nande ngabana mwangaza na atigina kigina kia milioni 0 wandi ura ngabana arathithiri arajukirie mbecha cia mbasari Mutea kirete milioni 5 kimbasari ngavaneja antu achokia chie milioni 5 anenkela wand admin ontureje wand admin wenu toke ikwawe abwe mbasa kiremo bango joge kweja na ng'ombe juranga bana mwangaza thirita getithia na mbere mtu no ngavana areja ng'ombe engirima ganangana ibo gugwanko bwera babwe anenkela mtu mwe ng'ombe mwe twamuringaringira mpetwi arengi jagege gundi kya nenkane angirima gana erere na nenkela Mutea bwaroko kama kwa Mutea datuto tukwera ngavana ogwenju identify ikundi bira bie centroimenti ituje twi na thina twi nande na tabu kuthimite thina kwa kadabu meno abu ka ng'ombe no abutea ng'ombe niro tukwera ngavana tukarende twaranirie Biblia iriuga antu bere batitania batiaranire tatu tutirekenia ngavana antu betu tukareinde twaranirie turikani muthiene MC Mutea no ritia Kariba uko kwithira bakirumira mutongero ra bari nawe kana mutongero ra bathurira bakaragia naja maturene bethira bakimwikira na batige kwithira bakibatharia atireni mtu akauma tauni ya akathukia speaker wenu aja uju na mtu akethwo ena thina Ayubu inore Bwana Yesu asifiwe mtu akethwo ena thina Mutea inore negoro igora uga Mutea ari ithiringwe thaa inkanie shetani ajindo na nde tukagie na mantu jaria Murungu na twete miaka 3 twetigere miaka ezi thithia ni uchore na Mutea uriku huju ukethwa meri genge mweri gajure uthithia uchore na uni ke tumugona bukiona mbecha iriku hiji na nti umbo butiganeria na nde tigeni kuinogia muno mbutethie miaka etigere 3 kuma wandi-ini ya Buthuku Central gicigo mbunge kia Centroimenti nkiripotera nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare ngwataniro ya kinthiguru ya ciari niyo National Parent Association niyo ritia ari mwanene ba skuru cia primary batikare mena certificate cia rito barabara ikiti KCP na batirikiti kurera andu ndene ya maskuru bakiwa uroka watikana akayukirwe Thaa nkuluki ne bakuromba thirikari nene rekire kigene ke CDF mbere ya skuru itarurwa bakiwa kuri na ciari beri ira kigene ke ucokia na skuru kaiteno kau ne bakure rutero regani rutegethera ukibwithia maandamano ni ontuntu bubu kethera bukiangaratania macoka skuru thigurune Antone Kathenya ayana ripoti
Kiama kinene kia jari liu nikiuletia arimu banene baskuruja primary kuthingatira watho bwa thirikari aria yaurire arimu baba gutigira gutemurutwa akorega kunenkerwa certificate yae nontu bwa kwaga kulia BC. Vyeti vya wanafunzi hawa ni wanafunzi wa serikali. Hawa ni wa Kenya. Na kuna wazazi ambao ni maskini sana. Ndio wako na madeni katika shule. Tulisema vizuri sana na PS alitoa circular akasema wazazi ambao wako na shida ya fees kwa shule waende wakazungumza na head teachers waandike chini vile haya malipo yatafanywa. Kiama gikiutukira mwikari gitwa kyo Silas Obuata nikiuletia jeri balia mpaka umdi batonete certificate jana bao kuthi sukuru na kuandikana mutaratara wa marima BC na batigere arimo baba ni bakubanenkira certificate jana bao kenda gutigira na baba ni bakutonyekira thigia form 1 kimethodhiete. Obuasa aliwa kithiro kwina arimo bakathi kinyume na watho bwa thirikari bota kiama bakabajukiria matagare make watho. Kwa hiyo tunasema kama kuna wazazi ambao hawajapewa certificate kwa sababu hawajalipa karo ya shule, waende kwa mashule kabla ifike siku ya wanafunzi kwenda form 1 waandike chini na principals vile hizo pesa zitalipwa, because hizo ni pesa za serikali. Ni wazazi wenyewe walijicommit kwamba watalipa hizo pesa na principals wamerecord down. Kwa hivyo waende waandike chini wakubaliane vile hizo pesa zitalipwa na principals wawapatie wazazi vyeti wapeleke watoto form 1. Nao kagitaga kiama kini kiruti thirikari kuingia werene bwayo na kurekeria kigina gia CDF kia bunge bala kugamba komndi batonete kigina giki onto bala kugaboka nyiria nene ajari mono bala bamwitenjelite kuyomba. Wabunge hawezi kulalamika bure. Wabunge waliambiwa kwamba pesa itatolewa kabla shule zifunguliwe. Na sisi kama chama cha wazazi tunaomba serikali isaidie mzazi maskini kupitia CDF. Na njia ya kusaidia ni serikali kutoa pesa kwa wabunge ambao wanangoja saa hizi. Kuna wabunge ambao already wanapeana forms kwa wazazi kufili, ku apply CDF. Lakini wana apply CDF ambao hawana pesa. Kwa hivyo tunaomba serikali kwamba itoe pesa kama kesho ama kesho kutwa, ndiposa kabla shule zifunguliwe hawa wabunge wawe na CDF money wasaidie hawa wazazi maskini. Kiama giki gwitukira Obuata nikirute mutongora wa ngwatanire Azimio Raila Odinga kuyeba na mibango noeku ya maandamano mala kuga makathithika arutwa na jari ni baba nyirikaga nene. Obuata akiolagia Raila Odinga gusira njira ingi ya kwalili mathina mao kire thirikari. Sasa kuongea juu ya maandamano ni mapema sana. Mambo ya maandamano sisi kama wazazi hatuwezi kuzungumzia. Lakini tutazungumza kwa sababu maandamano ikifanyika wanafunzi wote katika shule ya Kenya, mamilioni na mamilioni ya wanafunzi watakosa kwenda kwa shule. Tuliona Nairobi wakati wa maandamano, kuna shule ambazo ziliathirika, wanafunzi walikanyagwa na watu wakikimbia wagora, kuna wanafunzi walifariki katika maandamano. Kwa hivyo tungelipenda kuomba Rais Raila Amolo Odinga, mzee baba tunamrespect, kama chama cha wazazi tunamuomba kwamba kama kuna mambo ambayo angelipenda serikali izungumzie, atafute njia mwafaka ya kuzungumziwa kuliko maandamano. Mamuji muneno Nairobi, Mbeta Antony angi wakathenya. Akiruria weya ni bombasare yembe South mabunge John Paul Muri no retia sheri utira na bonde ne bosoka skuru kiume twetite aiteno kaune dirite ne dia kiuri masibu bonde ndene antureu utira na barabara dirite kiruke KCP ni ba ukuma secondary kulukina rombete akariba anteres ya droga iti baronkike mugomo yo kuthetera barabara ya mo wa dhiru kidani akiwa thirikari nene ni kuambiriria kubwithia barabara kaita gati kuraya. Marion Karugi aenda ripotie. Skuru tafadhali mtie bidii. Itiere ntukuinkai alitoba sokera maskuru mubunge wa Gembe South John Paul Mwirigi na kuria masibo tirane bakuthiatira maturene na kuona na bonde barabara athiririe kirasi kia binana bakwendwa skuru cia secondary form 1 akiuria aciari ucio mikuthomithia na bana ntoba kuthondeka uturobo boruyu. Kamuthiru 844 na kana kirasi kia binana ikirombere kwitha ikithira na kwa na barabonde barombete kwitha bakithira class 8 no monka bombe kwitha baki tonya form 1 na kwa chief bakwa tombe kwitha tukihakikisha ndene ya thiru gaitu 1 ana barabonde barombete kwitha bakithira class 8 bakomba kwitha baitonya form 1 ikenda na babomba kwitha beitethia maisha yo no tuteki onto kinge mwana omba kwitha itethia kyo ende kintu kira kiomba kwitha akitethia mwana wa thirui ikithomo na kuno mwaka tombe kwitha atuki insist ana beto bombe kwitha bakithoma na inya muntu akibanga mantu akaomba kwitha akibanga mantu ya kuhusu kithomo
Kwethe maandamano banga maandamano ya kuhusu ni hata mwana omba kwethira aita skuru omba kwethira akithoma banga maandamano ni hata mwana omba kwethira akurirwo mbecha ira omba kwethira akithoma acho. Bwana Yesu asifiwe. No tuteke kintu kingi tumba kwethira tukiana bau kukethira kwe kintu kyo tumba kwethira tukiana bau ikithomo ikiendana baba omba kwethira bakithoma na bomba kwethira beitethia no ntu achiari bangwitikia bomba kwethira beritaniria ana bethia be shukuru no ntu ibawetikia royo ruo ana bao bakamba kwethira beitethia maishene yo. Ni arankuluki aurete aritwa kinya bosi umikithomone no sokia njara kiri musiari na mpumi mbea no ntu bakubathomithia nabwe aritwa barabe skuru no ntu muchiari kasi atete kenda wethia we skuru tafadhali eta skuru ngangana na kithomo choko surprise muchiari narora muchie amuchiari surprise omuonie no ombe kwethio kithithia bobwankiroki eto mwikerie alama imbea umaskuru na grade ya ku A umaskuru na grade ya ku B umaskuru na grade ya ku C+ kwethio gumba na muchiari ndina wetekio akamba kwethia akiwirwo nkiroki no to akamba kwethia akona ate kamera nthi akumba kwethia twethi mwana na mwana huwa akumba kwethia nwe itethia na royo rwaku muritwa nkwere John Paul ntethia MP milele royo rwaku no withio kethia wi mutongoria ndene ya athirwe ndene yegembere ndene mirwe kande ne Kenya. Mubunge oyo John Paul na witotongerie ne bwawe akethirwa aitetheria aritwa kinya baraba kuthiria skuru kuiwatira twanya tongwe nikenda baitethio turone. Kwa hivyo mimi nami nitaweza kujitolea kuhakikisha ya kwamba nimeweza kuweka sawa mikakati ambayo itaweza kusaidia pia wanafunzi ambao wanamaliza shule ili pia na wao waweze kupata nafasi za kazi katika MUTEMBEI. Na ndio maana mwaka huu ama katika hii financial year ya 2023-2024 tutaweza kujenga ICT lab ambazo wanafunzi wetu wale ambao wamemaliza shule wataweza kuwa wanafanya kazi pale na wataweza kupewa mwongozo na serikali bila malipo yoyote, na hawa wataweza kuwa wanafanya kazi na ama watakuwa wanafanya kazi zile nchi za nje na watakuwa wanafaidika, sababu kwa wiki ama wiki mbili watakuwa wanapata mishahara kwa zile kazi ambazo watakuwa wanafanya pale. Na ukonie uritingwe bwawe ndani ya gisho bunge ke assistant chiefs na chief beto mamabate no bishi na thizi aitokwa ile kenda tomba kwithia twibutethia itombete kwithia tukithia tamantu ya waka police station ndene ya athiru wanda ao nerenge kethe akacho nerenge kethe na roa kanuni ikenda kwithia kwina security ya kwana dhairo atomienda na chief mombe kwithia nkebora ke administrative areas iro atomba kwithia tukiwaka kwena areas imu kwenda kwenda location kwena ingi kwenda sub location na itombete kwithia tukithiata imwere ao Kilimampio na ingi narwa kidani mombete kwithia nkithiata ireyi kena na cio tumba kwithia tukiongela another sub locations another location ikenda tumba kwithia tukiandika anaveto bakuma area hii. Mubunge oyo John Paul aritie ya wendera akurura wejeni wa forms ya ambassador kirendane ya gicio kia ubunge kia Igembe South. Cheka mpaka kilindini kashoshe nya kwisha kukiena alimwambia Simoni cheka mpaka kilindini. Ke reportera Weru TV ku Igembe South betawa Marion Karugi wa Kenywa. Naguma kiri Nteto no tukona kanja gambere ka kunoka wende watakuraya nchokerete na Nteto nkuluki. Mabate we mama mabate mabate ukipata baridi nunua mabate mama mabate ukitaka usingizi nunua mabate mabate raino ni raino ni raino mama mabate raino ni raino ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Raino mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Raino, mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama
mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Why Meru Heights Luxury Apartment? Experience the world of Meru people like a local. Stay in a home, not a hotel. Whether a single, a couple, a family, or friends, Meru Heights will provide it all in a nutshell. Set within a walking distance from Meru town and the Greenwood City, you can experience Meru beautiful sceneries, facilities and services as you live in a luxury apartment surrounded by evergreen scenery. It's strategically located 1 kilometer from Getembene on Kaderi-Gedongo Road and along the bypass. At Meru Heights Apartment, you are assured of sufficient clean water, 24/7 security, spacious parking, and an ample outdoor space with an aroma of different flowers that leaves you more relaxed. We have well-furnished 3-bedroom self-contained ensuite with a natural surrounding that gives you a cool breeze, fresh air, and a skyline view of Mount Kenya and Nyambene Ridges. Call us on 0748 663 210 or email us info@meruheights.com. Meru Heights, the home of your unmatched comfort. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka ja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuakuregera mtu. Wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwanga vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited adonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri joku nankimeri na shamaja boibo ikinyendu kene kana supermarket rere ya kwena agwe wigurire mutujo ankima jo Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Happy New Year, out with the old, in with the new. My name is Azia Nasenya, also known as Cecilia from Pink Ladies. Red Brenda, and I'm playing the role of Stephanie. Pascal Tukodi, and I play Charles on Pink Ladies. And I want to wish you the very best this year. May this new year bring you new opportunities, new goals, Fanaka, Barak, new success, and may all your dreams come true. And I wish you all the best in 2024. I do pray that this year all your dreams manifest. Happy New Year. A happy New Year. Tunawapenda nyote. Keep it locked on Pink Ladies. Continue checking Pink Ladies on StarTimes. Have an amazing 2024. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Kuna marinda kweli? Ai, tuna marinda ama ingie mdo njunde. Oneka kama marinda. Kuna marinda ama ingie. Kabisa. Na watara bwango wewe. Karibu sana. Karibu.
ne kagita kadigonku kagita gakuringa luku safi tukugwate ugeni aja ndukene yangu ya Predi Fashions maua turi na nguo mina mekathi biondo na iratu bia ekorona twana kuma ndigorone chataki India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na ndigoro inge chaome. Keresimasi digonko nkomenya kuya ntobakoria aina tomba kugura nguo match. Karibu sana jazo kwa Predi Fashion maua omba kuduro kigurira nguo especially baba na mambura tadai kwena bangino ndakai na agoga ekira nguo embe mwana kwigwa bodhoku karibu jazo Predi Fashion maua. Turi maua Kasiongo akwena nyumbani chemist Mugarona Jackmat Electronics na Shekina Hotel kugwata Nteto nkuruki turiongere kana turingire dimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences ngogea undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda kitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bowi boma shukuru enja gaya ondagitare egitaga ora college chionde shondagitare batiko geta kudhuranira ritwa kenda bomba kwa aje motungata ta mega na area njaga buru egatara ritwa kutungata aje boega ndegorone onde. We have invested in a modern library, modern laboratories, microbiology laboratory, chemistry lab. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritanirya kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gazera mega kire ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ujukane bwa Januari nebwetete na mbere itoko gwato geni nonto wa manto nkoroki aranire na tuko kurokera 0719 223 223 kana wandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Bueno ntwethera mbere kurumira Nteto chiwero Ithatu. Witi yako ngarama yo turo mona rwariro finance bill 2023 ni mantu ya moya yatumira ngwataniro ya Azimio irambiria maandamano nthigurune yonthe bakiwoneka bakuthetera mukenya wa kawaida na ntunchiri nino ini kwa ikua midio maandamano ya yethire ya kiangaratani biashara kathumba na kinya kureta muthukia nkabo kuma ni nontubo rwariro bypassani ni rwambiriria tiatika Kenya Kwanza na Azimio rwariro mwanka thairu tashera matunda bakionania kurea kwaniro kwa rwarua mutongere wa Azimio Raila Odinga na atumiriro chokera ko maandamano ya mukondo Ithatu Anthony Kathenya na uchoke musibi nyuma kilima karika 2023. Gwituko kwa muswada wa kigina bungeni nene mwaka muthiru yari kiambire kia mpangaratanio gatika thirikari na bandi ndegana na thirikari. Ngwatanire Azimio bakiumagire na inya nene gupinga muswada uju amona kwanira maandamano kithingatanio kienda kwinyiria thirikari itejanire muswada uju. Wabunge na hata wale ma MCS wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia Bwana Ruto mwenyewe na vile amekiuka ahadi. Amweno ogu maandamano mamatajira matunda na bunge nene yetuke muswada uju Rais William Ruto akiwikagira kirole na gutuika watho. Nyume ya bobo muteteri wa giotokea mwingi na Senator Busio Kio Mtata amona Kenya bangi bairi belekela kotini kupinga muswada uju.
koti nene nayo yaomba kugwera mbarere na kuingira muswada ujo utambira kuruta wira. Waziri wa kigina nawe Profesa Njuguna Ndung'u gwitũkĩra obisi ya mwanasheria munene elekela koti ine gucokia magamba ala koti ino yatejanĩra ũgambi bwa koti nene na gwĩtĩkĩra muswada ujo wa kigina uthina mbere kuruta wira. Gwĩtũkwo kwa muswada ujo wa kigina kwĩjire na thina nyingi ile gwitwo kwa ngarama ya mũtũrĩre ta gwitwo kwa bei ya maguta, bei ya metu, bei ya sukari na into bingi. Ngwatanĩro ndegani na thirikari ya Azimio ikiumagĩrĩra na kumenera gwitwo kwa mũtũrĩre na kuria thingati bayo kwĩumiria maandamanoni kuregana na watho bobo. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Wakaniambia unga 250, sukari karibu 500. Wakaniambia mafuta ndio hiyo, kodi ya nyumba ndio hiyo, karo ya shule, haya yote. Kwa hivyo imekuwa adimu sana. Wakaniambia mimi wamechoka. Azimio will be busy taking the next steps. We are reminding Kenyans this budget will hurt them where it matters most: food, medicine, fuel, cost of living, and many more as has been outlined. Kiri muswada ujo wa kigina wotibwa nyomba na bubaleta mwanki mwingi. Kenya baingi hilo barabara kiri nkukijia thirikari bakiumagiria kumenerio goti bobo. Ikiwa kama kuna wakati ambao Wakenya wako katika kona ile ambayo tunasema kona mbaya, kona ambayo sijui kama nitaisema mfano yake ni kama Nithi, huko Tharaka Nithi, kiwango kwamba tumeshikilia tu kwa ukuta kidogo tuporomoke tuingie chini. Ni wakati huu. Hii bill ni bill moja ambayo ni ya kurudisha watu kwa hali mbaya. Kama ingezekana tungejaribu kupostpone hii bill, tukae chini kwanza tuirekebishe tuone vile ambavyo, kwa sababu injini yetu si wote. There is need for the government of Kenya to come up with homegrown ways of cushioning its citizens from this kind of suffering. Many families currently have nothing to eat, let alone take their children to school. Igamba liamba kuthira likilwa kotini na otiboko gweta kuthira bole kinyume na watho. Aidha koti ino yaomba gwitikiria thirikari yomba kuthina mbele kugita gisunse kia Ithatu mpaka tariki 10 mwezi wa Januari lile gamba lile likithirwa likithikirwa. Rais William Ruto hedhirito akimeneria bandi ndega na thirikari na kugabethirito bakingiro utingo gebwae bwakinge mibange yae kire ya Kenya. Mwenogu Ruto na ditite kutumira ruyo rwa mainya kile balaba gupingo gotibobo bwa nyomba. You will agree with me that there is something fundamentally wrong with opposition without any viable alternative, whose only purpose is division, conflict, and anarchy. There is something wrong with litigation sponsored by hostage-taking vested interests with the sole aim to delay, derail, and sabotage the delivery of public programs and defeat public interest. Bandi ndegani na thirikari nayo ni thitite gucokera maandamano mwaka uju turi kethirwa thirikari ititejanĩrio goti bobo. Mwaka mpya hii sheria ya kodi mpaka itolewe, ile finance bill mpaka itolewe. Usipotoa hiyo finance bill tutarudi kwenye uwanja. Tutarudi uwanjani. Mamuji muneno Nairobi, Mbeta Antony, rangi wa Kathenya. Arimi ba majani Tharaka Nithi bari na kintu kiokenera nyuma ya kuongelo shilingi 4 kiri kilo. Mwandiki munene wa Kusto Njagi Kenya mo URETERI ni taleri ni nenonjo ibakarite miaka 3 kutina waluluku kaiteno kau na rombete arimi babete kirimishe mune mwingi kenda kumya mantu mwanya igi urimi bou. Martin Mwambi aina Nteto nkoloki.
gikeno ikiri arimi ba majani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya kiwanda kia majani kia Weru gwitigiria kuongera murimi ciringi 4 kiri marima majani kuma ciringi 21 mwanka ciringi 25 ntubura kuringana na Njagi Kinyamu ura nwe mwandiki wa kiama gia Kusto igikeno kiri arimi baba mbere bulu nika tugucokeria mbudi ya factory ya Weru nkaro nuntu kulingana na buria waro uria mweru kuga ni balonire nwega bongere arimi mbeca ya mwisho wa mweri kuma shilingi 21 bahangera shilingi 4 ya kinya shilingi 25 ni tukuona riu ni kinya mbere na tarimi tukambiria au tukadi tugikaragande o tabula waro kuga kimia kenda tiadira tukareview bei ile tukuriwa nayo tukareview tugitagia tukiongagira bei iguru nuntu na thoko ni tukona thoko ni ithiete wega muno Kinyamu ariuga ibwega kinya kiri kiwanda giki kia Weru nyuma ya directors bao gwitigiria gukaranthina kiama ba majani untubura Kinyamu akuga ibwo ntubabaita na murimi kogu na mbiritie gutetheka katuge nwega muno nuntu bwa mbudi kuona ni baterie gwikarandi na tita kiama twaririe untu na tume na mpumi twingenda kudirira ku nuntu gintu kira kiagite muno ni ngwataniro ya directors na arimi na kiama kia arimi Kusto no lakini kia mbudi member ba Weru ni balatonirie mbisha mbega muno batwita ta kiama twekarandi twariria na twegwatanira ni tuongerwe shilingi 4 nikenda kuma ulu tukareview litire kairi Kinyamu ariuga kandarathi arimi bakwirigirwa guchaina ibwega kiwanda gikende kiumirite na kuthomithia arimi mantu megie kandarathi no kenda bagiga ikinya kirore bamenyaga kira bagukinya Green Leaf Supply Agreement ilia iletetwe ni Timbod ni kenda murimi asaina ni tugwitikaniria na jo tarimi na iu nojo igutwakanya ga kwiyariria tumenya litire twingiriwa nayo majani nikyo nijume Weruni murimi adomidwe amenye nembieu agusaina itekalorwe na ungumania na kuidania na tukalorerwa muntu mumonde na tukadijania na directors betu ndi nama ulimwa majani murimi benefit na ona ukulia wa majani ukedo wira ici kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi makarika yeubia kure utumiribo ndawa ciolebia mona ntano ciare ndene ya wondi ya thangatha gaitika tiane central bethirite nende bakiwa ntuboni bothirite bokinia bonene kumania na ntubura bethirite bwekareka kaite na ka igiringarithwa na ndutha ingi bone kuringana na ripoti ya Chibu Weru na Josiah Mutuma urawite bobumbanite kumane na seminari kubwitho ni makanisa na wate libangi bakithomo ntereu mukirimithika aina ripoti la inde na very minimum pregnancy cha na babethe thai gutithirite inya kwena mantu amainge ya nthaka cia cukuru kunywa bangi na kuria miraro thene ru mbithirite ndina igita riega muno na otendi sembe ngindethwa ndina thire ye nonto bora kanisa na misheni ethirite na kanyake ya semina na waka shops na nto babethe iriboti ya Chibu wa iguru ne wondine tro akiwa nto boibo baete moyo yo weta na mbere ko bwithia igwa mano na Mauritania kinyankuro kikindu kimbethe muno kendo ba ombethi ciokeria muno tomba gushenchia mathuganio ya nto babethe renda riunga nto rene bambira father kwetu ni kubaya andi ngukarandia nto amwe ndajitaga semina twana mwanka tuthuganie bwega ama na tongeria bakanisa na tongeria bathirikari na muno ngishokaira thirikari ya county government nkatho muno niuntu bakuja ntukweja narua bantethereria kuchenchia rogono ruu rakuga naja gwetu ni kubaya turenda nandi kwempower ana betu nikienda bathoma
bakenda ntura eji yao bakenda kanisa eji yao na muno batiga kuthama nturene riria bona tugugi bamwe bao bathomaga bagwatanya mandigiri jao batenda gukara naja bakatoroka bageta guntu kungi ni bakira kuthoma muno kenda batekarogwe kwina slogan ya muntu akathoma na inya na akalogagwa na akathukua lakini to ba enlighten twabela no thome guku no gakara guku no gokira muno wiko na itokogerio fight inyamanto ya tradition itebui na tukaendelea ya fight twethirete tukethia ngoi ibatumaira bagichieta oloi itwethirete tukirwa na aloi na tobela urakona suspicion nene yo kala ya black magic kana socially obichieto ethirikare ya national government tayari corona tradition ira ikuthukia na batikathome aratwathirania na bura twetikaniria ni ati nara kungi ikwendelere so ni gitare ukuria wetu na wetu wetikaniria ko wetu kwega muna na noma no mbuge ndene ya Meru kana ndene ya country Thangatha is among the best kinya thaa inyo gategera resources ira nchindene Thangatha lakini ende kagitaga ukinyenya batu ende twanjiria change attitude kira twetikaniria irware to change attitude nkurani na bibingi bigomano bingi nara na banthakana bari baritana wa mwanya kigomano kikira kibangi parishe katholiki kamuyene kibuthiritwe amwe no ntobo itumi mwanya. They are brothers and sisters. They are brothers and ko ni bwega bakara irua nikenda baturanagia bwega ja mutana ongina na mwarongi wangina murungu no mwega baigwe mantu ja empowerment baigwe uria boy abatire gukara na uria ngao batere guka nikenda ria boy akaura irua no aririkano yikanga ria kambo kanga uko irua no karirikano yikambo. So these are family issue. Sira we kangaus mwanya no weka boys mwanya batomba kwetha bakimenya kuriganeria lakini bagaye kwa bonde amwe bakamenya kuriganeria na bakaomba bongo guciikira self control demo katha boys ciesio kana ngao ciesio nkare batirimana barema wenyo socialize batirimana mware atemya borochokeria muthaka atemya borochokeria mware lakini batireno bamwe they are able to mingle and also develop self control na baka develop go socialize positively but kona the other one as baka menyana nonto ndene yotoro uteno tugatura separate negatetheria muno ge reduce all pregnancies nonto tubamburindi bonde amwe tubaritanira bonde amwe. Waziri wa miunda county Meru Monica Kathono wite agaita na mbere kubwithia mauritani yake ndaukiria nthuki mbithi tukwe murungu ambariria kukulukira verse ya Biblia ambira now Monica you have overcome go back and strengthen your brethren kira kembekirete murigo na genchumburete muno nonto murungu na ampere nguge ambira now it is your time to go back to Jerusalem to your village and strengthen your brethren. Kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika abisa murungamiri wa nchera yoruko kimito na tariritie moya madina ya nchera uyo kilokera ariwa nchera itina roro mithiulunkira rwarumba kurienda wacha kulebyo kinyila abungo bana kinya wacha stima maita komaita na we akiarira kuliungirite nchera kirimibudi enethirite akiromba mwingi kwithira nende bakiamukira abungo ba mature nendira bari kikibungo kende yo bethira bakibwana na ntubangi muthuri murioki aina ribotie baba ni abungo ntera uruku ile jikene ya kimitu ntuku ya narua kagita karabo kongora tiko nkwe mwako mweru bali ongiri pisho buria amana nkatha Mrs Buria bena mchore wawe kilitakara ro tigiri bagutambia wendo kirantu baba Eromba na nchereji itike gutorito kimoni prison ende garurwe na kwa correctional centers reforms chambiro ne ankomudi ichekinye antwa mwe tweberinya mugambo jojo gwetwa prison nonto kinyo ina psychological mbio connotation kire antu betu ikabegetwa edrone uruko correctional facility kena antu baba igwa takabete kugitirwe gamba ni obanunki na batomba kwa gintu kemana itogeri gutuma chore na correctional facilities iji tukarekeria ke
baba tugweta maofisa banchera na nchera. I think this is a problem of the community kana society at large. Na kulingana na abisa munene murungamiri nchereji augite thire na nene ile tumita bungo baingiaja ni mantu jegendwa chikinja. Unakuta the matter of gender based violence imekuwa so rampant in Meru, na hivi ni kusema cases mingi zile zinakuwa katika gereza ni cases ambao zinatokana na familia wenyewe kusozana, na pia unakuta ya kwamba wakati mwingine wanafika kiwango hata wanauana. Hiyo ni kusema kuna haja sana ya kuelimisha jamii hasa ya hapa Meru mambo ya gender based violence. Unto yona bwera thina tunionene muno ni ya gender violence. Cases zira bukuona ira nyingi icha gender violence. Itugere gwita deeper na kumba kuria niki imbiwe gutuma ekinyanto amwe muntu bendene bagurene na bakarenie bagokanira no kigwa muntu agwitonge moyo kana unge agutama unge na kibanga unge akuthiria itugere ku dig deep kana tumba kurigiria mantu ya gender violence kana tumba ku minimize mbio anto kutheka wothe amna bubu awakwena thineria irumirite nchereji mono mantu jege stima kuuraura. Na pia hali ya umeme inakuwa shida sana kwa sababu ya miti ambao iko katika area hii. Mara mingi unakuta tunakaa katika giza na tunategemea generator kwa sababu umeme inakatishwa mara mingi sana kwa sababu ya hali ya hewa ya hapa. Ni wakati mwingi ni mvua, wakati mwingi tunakosa hiyo kupata umeme kwa njia inavyotakikana. Akiromba nya thirikari ntereje gwikura ruthingo rwaiga nikenda kwagirithia okaria nkuruki. Pia tunatazama tunaona gereza hili liko katika open area, hakuna ukuta katika gereza letu. Mara mingi sana wakati tunapambana na maneno ya hizo bangi na contrabands inakuwa kazi ngumu sana, kwa sababu wakati mwingine tunapitwa kidogo wana sneak in the contrabands, na ingekuwa gereza hili limewekwa ukuta, kasi ya askari wetu ingekuwa salama sana. Tungeweza kufanya kazi vile inatakikana na controlling inakuwa ambao ni ya kusaidia, na kila mmoja akae katika njia ambao anapaswa kukaa akiwa hapa mpaka wakati itakapofika aweze kumaliza kifungo chake. Na ntumirikiri mwingine ndi mtorora thire kibungo baketha bakimwamukira bwega antu babarikia kibungo kiao bejanja chietu nara matura na jetu itubamberie na tugakara gwikira muntu tag onto wekira muntu tag omwandikano tunatonyere nchera rimwe omwandiko kiuga uyu mubungwa kana geobad uthukirie buru itugerie kumba kuba integrity dia. Na tunaomba pia kama kuna uwezekano wa wale ambao ni jamii zetu wako na uwezo wa kutembea hapa katika gereza na kuwatembelea na kujaribu kuwashauri njia ambao ni mwafaka ya kuweza kutatua shinda ambao zimewakumba. Muthuri Murioki, Weru TV, kuma Nchera ya Uruko. Wewe muthuri, uno tukinya